Gieli provajt taqli bajda imma għandek cooking capacity ta' barri mejjet. Gbajt tkisser kull bajda li għandek fid-dar u tagħmel disaztru ekologiku. Jew forsi kull darba li tara bajda jkollok ftit taffiċ l-ostja mhux inxtrajthom u għandek ftit ġallhom moktidaj. Introducing lazy fucking cracker. Qed ngħidlek ħajfqalek moħħok daqskemm ħajfqalek il-bajt. Issa tista' turi kemm int fucking defiċenti u qastaf tifqa' bajda imma int alla żobbok. Għax inti issa mhux ħajkollok diżastru ara dan. Ara. Paħ, ustja, straight in the bowl. In the bowl, mandekx. Ara din x'ignoranza x'fucking disastru. Ara naqra xaba yellow shit. Yellow shit matriċ, yellow shit. Ħajkollok normal shit in the pan. Eggs will never be the same again, jgħidulek. Never. Ara mill-dona tal-ommok u sajt xaba bajt ma ħallejt il-bitċiet. Issa ommok disappointed ġo fik u fucking tkeċċik mid-dar u toqlok u fucking tamillek ħafna affarijiet ħżiena. Just għax int ħallejt il-fucking bitċiet tal-bajt. Miġnun int! Imma Mr. Salesperson, jiena hard-boiled eggs nieħu, x'iżoppa nagħmel? L-ewwel ħaġa tkellem sewwa fox widnejk. U kif tista' tara, in the video, you can crack a boiled egg and it come out sexy. Ara naqra very shiny. U inti jekk tipprova tisseparate jal-jolk għandna leg separator. Fucking jisseparatora il-jolk, jisseparatorata. Ara fucking whisk that shit good. Ara fucking right. U għarinċint fucking ox, erġaj tajt tal-bitċit tal-ħara. Fux widnej għamel xaħġa tajba l-darba. Naħlif li jek tmur tara l-porn, xorta ma tarax daqsek bajt fuq l-screen. Bomma dof. You can crack, you can fucking separate, you can fucking 2 payments of just 10 euros. Imma stenna stja, imbli scrambler, għalma dof scrambler. Taf xie instantly mixes in eggshell. Għaxin fucking mandekx ħin xtaħli, għandek bżon twassal it-tfal l-skola, għax l-attendance qiegħed 80%. Allura ħatamel il-fucking cracker u l-whisker u l-fucking separator u just ħatamel ħajtek ħafna ħjar, man. Look at all these cracking women, they crack everything nice, ġarajt nidek dawn il-clips, maħna z-zanin u spiċċawna l-footage. Please buy now għax qiegħed broke sal-bajt. Ha, get the pun. Cheers for watching, fush!